Sembut Menteri Rangba Kejelau Bak Presiden Tensong, Hakajan Mit Jongka Kendai Terik Nok Pra Arjar Arpusan, Habai Keren Cikilat Patai Khubor, Habai Day Bekejing Jelai Kinong di Drok Halum Survey, Ulong Bekeni Kejaka Kahap Apok ke Cantonment, Bat Nakaliang ke Sorkar Kedon Kejing Terai Ringkat Bat CEO Jong ke Defense. Usembut Menteri Kejelau ulai thu begitu kibriu ki basyong tu kejaka bat Khubor district ru kila le ya kabdon kam harengkat ki pulet panlap ya ke Khuborjylla la kini ki bawan syong ki dei ki bawan syong bean ulo ong ru begidon kiseng bahalang ki balalet daladesh kini kejaka Khubor district kila tri shitom ban pentikna bagajing khai Drok kan umyo ban trikam Shushu bak Presiden ulo ong begini kejaka kadang don ha kejing bisyar menta bat ke Sorkar ru kala file ya ke affidavit. Nasa upet ya kan kamu bay day bat kejing beli jelai kita kinong Drok kita kisin sama ke Sorkar kan sem. Abi ya kan ni mentang tiang im dem chu. Dari pin keren ya kejaka kahap kan tonmen. Kadang defense lah ya bersekutu bahaya kata. Toh nak kalian jongi kai kabengile nak kalian ada district position kalong beta ngi ya keren ngi ya penbek ngi ya don ka close coordination bat CEO jongka defense hakaba ngi ya keren ban monitor ye kita kinongsyong baru haka juga puan kalian ka district position ka check ye kituki antecedents jong kituki nongsyong kinongsa bat ki police jong ngiru menta kilong all out ban find out kay bajia ki e gibawan laki deki illegal migrant pimtip ti yakani kadika ongoing process hakaba hadin badon gitu ki NGO ru kiba lawan ka petition kira lagi ru daldi te ko mo pi na kalian ada association kam thia kam dem halor kani ban pentikina ba ka drugs peddling lani ka insecurity ka bala banjia namar ba ka jingwan kini ki ba bunjat kiba bunukam ganjia hapoka dongba Shillong ojini tena radaw na kaliang jongka police department lo all out ka Treilang ban pitkina ba kanung dod itu keke Hatu pibu na bar kejing thua saka kontenman badi ban evik iti gibring isu thua bagi gibring kimdi kinong song jong gazalah kemo pi ya kan ne nga try platip ba history but history kolong ba kladon hakut ti mentak kabang keren mentak kladon lepa hakut bat na kaliang jong ka cantonment lo klale la ka kam kila file ka kila file ka affidavit mangi na ka state government na ka district of serving file ka affidavit kata ka kalang ongoing te menta ka don ka ke issue apa ka pun namar mensua na gitu giseng malang lu kila dismantle te ultimately gumopi ngimla bensu ong baik to yap dismantle ta te namar tang sumarele mayali brusukut then again subjected to the direction from the court.